Negosiante ambulante área Kristu Rei, sente kontente, tanba hetan rendimentu diak durante loron Natal no tinan foun. Negosiante ambulante sira nebe halau atividade negócio e área Kristu Rei hateten e celebração Natal no tinan foun sira hetan rendimentu barakleu compara ho loron bailet. Negosiante sira hateten durante lorong Natal no tinan foun sira ne rendimentu si $50 baleten tambah ia visitante barak nebe makpasa férias hamutu ko família. Ni volume fan ne mo barakleu. Volume fan ne tambah ema fan ho ema sosane quase athone sene tam barak antam ita depende ba sortiret. Mas nia diferente husi loron babain ho loron botne tambah loron botne ita sehetan rendement ituan. Sei tehetang mania lebih liu husi be loron babain mi tafang. Asal loron bale tamia tan $5, dia kita $6 tambah tamu teroras. Lorong anasan sabar domingo ame tante ansan 12, 13 tambah ema barak. Lorong bot ansa mana tanggal 31 to tanggal 1 ame tan 50, 60 barak gitu. Emai pasien barak mau susah ini. Loron belet nih dia kira tama kalan. Tama mais jenis tuknen lewat 30 mam foun tama. Netami tama mai mus ema dia kira fila hoton natami tara sasane mus dia kira ema ladumbe neda. Ne bahasa ami lo hadau ma loron bot nedet. Ansa sabdo, domingo serne ne ami pan ami free. Ansa labarak mus ansa 50 serne ne ita iha. Mas que Secretário de Estado assunto toponimia na organização urbana bandu ona atu ema labele utiliza espaço público o dihalo atividade negócio anesan mos ia jardim Kristu Rei mai be ia loron bot ne negosiante ambulante sira continua faan ia fating ne tama negosiante sira considera lorong ne maku oportunidade diak basira atu hetan rendimento equipa cobertura GMN.